CJ me ho ye ana pay why come me das be me das what me tell me ta kan for one love you because ente bia mbetu kwa now ya otu kwa me no nyina ya ka ha ya obi ani ba wi akom ka che o CJ kata no am say enkata yi die che say ensam no bebre isi na agi ni nyina fa for the first time isi say IPAC we the Interparty Advisory Committee no de meeting na ye koye no mumyentum na obi anhwe bim enya fe na ye nkopon na MPP meka NDC nka B CPP nka C chese obi ameka ndi ose da bi enti no wo mo bietum wo a wo hye ye de otumi tina joining so ho a Adom TV crash ye yi kakra. Yeah. Adom TV no ye yi kakra. Join news yiye. Na omo keka hu nyina obi anso yiye. Tutina ho hu nra EC presentation de ba ye CJ. EC chese nya de obefili Ghana for that. Or see we won't fail you. Mami Jin Mensa na ekasa e wo hayi. Adwuma o ma ye ene abato enwanimu no. Ensakraye o ma so mo chese se ano register na kitom no enye the register na 20 August mu no na kitom no adwuma akomu pa presentation hodro mo ye ene sakraye o mo de abamu chese unse wi ene nkoma wade nyina obi ebo isi abaso obi ebo isi abaso obi ebo isi abaso na no na nkrofo keka sene na audit to ahwan ni nyina na se no dia ye de ensomu ana ato no eti da bokata daily graphic ebo eno ho amane kese wo ha na wokɔ ne fa to so dumiensa no so asije lecture bi na HSN kebeya National Health Insurance scheme no ene ɛho enhyehyɛ no omo emomodi asen ka ebeya ye maame no ne papa no monya fie emfie aduosia ɛkɔ no sije wo mo no mpanyifo enhye na registration ni ade ni nyina no encover omunya free cover. Itu nya 60 years na no na wonim say wo benya emfaso a eno ne ye wapomude ho ye nya afi na abekwa akọ register ko ye bibia da bi na che say me sige say o ma ya I think say from 70 years o. Yeah. Who some more omo di bi enhyehyɛ ne ba ya wo mo che say every 70 years e kono wo here say wo be renew wo de bi na no na eye lecture ba ko che say enkabe board party ampanyifo emfa emfree emfie aduosia 60 years e ko me kai say ba sa bre no nkomo ye dididi ye ne ade ne nyina no na ewiewie wo sa ehonom no nti panyiyi wo ko Dr. Priscilla yeye adumwa Atefa ono na oye College of Health Sciences University of Ghana oye lecturer ewo ho eno de sa adeseye tuma da bokata yi ebo ho amane na omampede dada mahama so de ato safa hodom nyina kandifo anim ese eba na bato ho sema ye omunya interest wom na omfa ho sem na omso nkasa bi sanso oman na ye yi a emu ana omote oman na se emu ana omote edi yi a eyeye ma obia iti asofo no so ya omonhye na omonka bi emma oman no eno na daily graphic ka ho asem yemra daily guide mu so da ye share de da ha ya yewra Peter McManu emfoni edaha wo kyese NDC sense sam ne akeka no ye ho demonstration yom ye nyina kokɔwie sabato nwoma no enye papa electoral commission enkopa ayi ankrankrofo bi mfra bonte mra meye hwehwemu no wɔse nyina no eye baseless eni nyina so yewra Peter McManu na edin semwe atodwa na wohwɛ enra dwumadi ekɔ IPAC no na na opanyin chairman edisa ensemwe nyina eba ya ne nyina no eye de yisi de ba ye ne NDC so allegations adam so krompo makoyo ye kire na omukokodru ho no mankita wo de se de kofa ye no eno de sa amanebo we ya ba daily guide emu amane eno no na eno chi no Sija arahosem ewo ne fetu so ensia omo chesa abrante ba kwa ono nya mfirisi aduasa miensa papa donko na wahwe nyemie no matwitwa ne papa yawo ewo yawo krakrom ya no ewo amenfi wesmasini mu atɔ mantemu Sija asem we de emu aya sina no kwase da ya o then na no kwase ne 4 days na asem we esiye ya kyese de bokratai ebomu amane na omo kyese abrante ne so no wabre wiase
wa brewi ase na wo de so bo ne papa say papa na Manchester abrabo no ohu so abrabo ni koyie ma no a wo de na namu sa chese bufuo ni ade no na papa donko fa sekan twitwa ni papa ya chese adofo bi na ebepie ho no a no so no emu amane de bokete e de aba na Pastor Lavo so ya jele ni 4 years no ka ho asem e wo ha pa se unim se 2016 na obi kra ne ka ba ya no ni sika odi koyie na papa e kokko clear ka no kwaje besia na ono fra bro o yesi papa nin enton yesi Highlander ibi enka onton elito chance manin ton twe no ono fra bro chi ho na wo mra afedi e obedu ya o se sika o de clear ni 56,000 Ghana cedi onfa o sika e ma e no se wo so ohunu ka no CJ seka ne fa he seka ne si he wa huni ka biem eno de asam ne kwakọ dan court ko wi achi no na che papa yi Pastor Love so wo abo no 2016 asemo 2016 2017 2018 2019 2020 enti che 8 years ni o CJ 8 good years ni afena temu aba enti na ye wo se wo ye bibi anasa obi gina court enti emra no agya no anasa emra no ene na wi a kasa bi wo ya ka the wheels of justice grinds slowly. The wheels of justice grind slowly. Sapepe. Eti say you say emra no enye adwuma boko enso ewomu a ebeso mu ti bibie ni a ya na yenya botre 8 years o bi kura ka ba na kona bamba bu kura okota koni abadie but atemu aba papa no nko se 4 years ye enye easy o 4 years for them we be brand say one amre put in the park on car man asem de na asem ko Pastor Love nanu ya na trendy ya chese yin na kika social media ke kan semwa na eno chesija ajaje for a wo ekọ high court ba dunu bako ena mampani asai wo a eno so the bucket eka eho asem dan cheso adodo no organize labor so a wo eya ho bwa so mo be strike na wo de etwe abanya dwia si so ese galamse no ese yenso ni yensase ade bia wo so aban ne ye na wo de to ase no onye eno da ipac meeting no so eho asem eda ha na Republic Press na ebo amani Dr. Brian Champo Minister of Food and Agriculture eno no so ewo ha ya mo chese $500 million eni sika omanya omode ba be so akuafo asne abebu akuafo masetemu ni ade titwa mo dua enobaye ni mfudia anye yie no openi sisa no eno da bokrata yi eka eno so ho asemti esije nsem de eno a labor union de no ha ye papa usu bempa wo so mampani dada John Dramani Mahama na de chosin one no a bibia obie no ho mo betumi asesa no da na sije papa e kan sem wiye no unam social media ko hunu videos bi a waye ye atwam ni ade a eno so no je se edi ahim se ya omo so ye ase nanu ye mienu omo se nanu ye mienu but enyo no nanu ye mienu nyankopon no a one ne kasa no okay ena se nyankopon no a one kasa so utimi kasa wo enne enkoma we na ocha nyankopon no anso akasa o da bi enkoma we nti because so sabra ye wo mu die the chosen one no ena eye the former president John Dramani Mahama you know ena ebeboa Ghana ayi Ghana free ahoche no honim ti CJ da bokata no de aba ena mabobo so ama ono mi wie